Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nicole, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti best friend ket arapaap mi adwa ti agbalin a beauty queen ken model. No adda beauty pageants, siguraduan mi amainayon kami adwa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nicole. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Congrats, Nicole! Si ka man ang tinangabak. Agyamanak, Michael. Amom girl, si ka ti kapintasan o contestant. Aday ta ka manan. Uy, Nicole, gwapo tay paris mo ang nangabak itay. Ni Daniel? Sino pa'y kumangay? Mabiit lang, adto'y tiladawan nyo adwa. Bagay kayo, saan ka di? Agtal na ka man. Ang mga nuada nobya na. Ay, siyak pa'y kit di madaksan. Congrats, Nicole! Daniel, itay ka kadipay la dita? Well, katnangag ko ti pagsarsaritaan yun. Ay, di ta kayo pa'y agad. Tainak lang gumatang timirindaan tayo, Sige. Nicole, mabalin ka di ang maalatin number mo? Ha? Tiyan niya, gapo. No di mo kayat nga ito. Damagag tulat ta iti best friend mo. Alaman lang yan. Iyag mo ti cellphone mo. Ta-save ko ti number ko. Uy, nagsapa ka nagring Adda ka di dakis na. Ay, day tala Facebook mo, tin-into na ram. Uy girl, kita mo, kita daytoy post ti may sa modeling company. Agkasapulan da kano iti dua lalaki, kan 5 a babae para iti modeling. Anya itano kasapulan da. Kating kan ag-inquire taad da pa incentives da. Talaga? 1, aghuray ka, ta-i-message ko ti page da. Jack sa kabaan lang tag model. Anya? Diba, pumapagent ka, saan ka di? Nasaysaya at numay nayon ka. Itikas ta, adan tumat ar-aramidam. No di mo kayat? Ay, siya kung timay nayon. Naimbag nagsapa yo, ma'am? Naimbag mat ngagsapam? Anyat masapol mo? Agkasapulan kayo kadipay lang iti model? 1, kurang pa'y iti 5 a babae kando ang lalaki. Mabalin ka diti ag-apply, ma'am? 1, adto iti form. Fill upam. Agyamanak, ma'am. Awan anyaman na. No adapay amom akayat na ti ag-model. Mabalin mo nga i-refer. Itikas na. Mairugi tayon adagos ti training. Daniel, nakaumay ka man? Pasensya kan no Jack imbagang umayak ditoy. Amok ngamin na di nakreplyan. Kwa, talaga ngamin busy ak. Iso asaan ka ma-replyan? Busy ka kadi? Wano di mula ang kayat ti ag-reply. Ay, saan No kasta, mabalin ka di ti agdaton kan ka. Kwa. Ustupay dayta, mangan tayo pay. Agsarita kayo langan, inton malpas tayo amangan. Hello? Hello? Ni Madel daytoy. Ti staff modeling company ang nag-applyam. Kaya't ko lang nga ibaga a kumpleto kayon. Iso arugyan tayon ti training inton bigan. Okay. Sige, ma'am. Thank you.
Okay, data lang. Bye. Bye, ma'am. Asino't imawag? Ni Ma'am Madel. Rugyan mi ka ng training into ligat. Nasaya at matno kasta. Training? Training mi iti baro at trabaho. No kasta nga rod. Siyak tulat ta timang sukon ken ka. Tunggal malpas ti trabaho. Anyat aramidam dito, Nicole. Best! Di mo ibaga ngag-model ka mat dito eh. Aglisi ka kumay ti dalan ko ha. Tadyak kayat ti makiapakan ka. Di mo kaya? Apay nga rod nga adda ka payla dito eh. Best! Apay akasta ka. Mabalin tamat nga agtrabaho adwa ah. Okay, no kastati ko lang. Aging ka di ita kat kagura na. Yana? Girl, nalpas ka din ti training yo. Wan, nalpasan. Nasaya at matno kasta, girl. Ngamin, itay pa nga ururayan ka. Kasta ka di. Imawag ni Daniel itay. Sukunan na ta. Ay, inaklon mo ka din? Uy, saan pa'y Ti kayat ko. Ipanagnak na pa'y asyak laang ti ay ayatan na. Asino man ang tiur-urayan nyo? Si Kamat Bes, nalipatan na kami ka di. Saan nak nga awagan iti best? Awan best friend ko, akas kada kayo. Hay, marurudak iti dayjay ayana. Awanan pain. Bay amon. No apay ngamin akanayon kayong agkita. Alakit din. Ingka showeran. Ta siya kung tagluto iti pangrabyanta. Siya kung ti agluto, amok anabanog ka iti training mo. Kabaalak pa'y mat. Mabait lang kita ak tinagtuktok. Uy, Clint, si Kamat Gayam. Amok nga da dito ni Yana. Gaputa best friend yo. One, best friend me. Ngam isumat yung adayo kada kami. Sukunag kumaitay. Ngam di na matsungbatan ti awag ko. Nagawidan niya na, Clint. Nagpaitulod itay ka ni Daniel. Apay, di na inbagaken ka? Manun abulan tinapalabas, Nicole. Amangan mo't mabalin na ko na sungbatan. O sige. Songbatan kan. Ta makitak mo ta napudno ka kanya. Agyaman ak launay, Nicole. Sapay kumaa. Tadinak pasakitan. Ikarik, si kalaang ti ayatok. Awanan sa balipay. Itaman pa na sapa ka, Nicole. Wen. Ngamin. Ada na patag-apapanan ti photographer mi. Kasta ka di? Di mo kadwa ni Michael Ay, madi ka nung ngamin tirik nana. Iso nagbatin iti apartment mi. Daniel? Apay ka di? Mabalin ka di nga itulod nak manen? Yana. Apay ngagpay tulod ka iti nobyok. Adamat ni Clint. Saan ka di? Awanin ni Clint, pa-in-break kon. Ada ngamin sa bali nga ay ayatek. Di ka di maasyan kan kwa na? Iti anya ko maaga po. Ammom yana. Naanos kan ay ayatan na kaunay ni Clint. Apay kastater aramidam kan kwa na? Awan bibiyang mo, no anya ti kayat ko nga aramidan. Ala, husto daytan. Umudag kayon iti kotse, taitulod kayon adwa. Babe! Okay lang kanyak, babe. Di ka madanagan. Ayan yo kadi. Apay akas to iti-text niya na kanya. Imbagak matkan kwa na, nga abdadik mi kan ni Nicole. Daniel! Sino tinag-text? Kwa, ni Mami. Damdamagan na no ayan ko. Oh, ni. Adaman na nag-text.
Amang ano napatag ti ibagana? Adda dito'y likodan niyo. Hi, Daniel. Ha? Yana! Kasano na amuam nga da kami dito eh. Sursurutan na kami kadi. Anya ti sasawam dita? Amang ano nalipatam a restaurant, dahito ayan tayo. Husto daytan. Tinasaya at pumanaw kan, Yana. Tamangan no di kay kinawatan. Apay anak kami suot ka. Ada ka diti parikot mo. Masurunak iti dayjay ayan. Apay manan. Agte-text ka ni Daniel. Jack pa'y kat amo na niya't ite-text na. Kat, day tamanan ti saan yung anak kinaawatan kan Daniel? Kasanumat ngamin. Kanayon nga agpaitulod kan kuana ni Yana. Katidakes na. Amang ano ibaganan a boyfriend na ti boyfriend mo? Michael, inakon ha. Nasapa pa'y mata. Saan nakakadiasukunan ni Daniel? Oray saanan. Ado mo ti jeep mabalin ko pagluganan. Sigurado ka kadi? Wen. O, amangan nulugan ni Daniel day ta si Mardang dita paraangan. Michael, mapanak iti CR. No damagan nak, ibagam anapanakon. Nicole! Pasensya kan Daniel, ngam napanan ni Nicole iti trabaho na. Kasta ka di? Kinapudno na, saan akayat ni Nicole ti agpaitulod kan ka. Awan mati amo ka basol ka kuana. Mabalin ka di akasaritak? Nicole, rumuwar kan dita, takasaritam ti boyfriend mo. Apay ngay may kapaylaang dito eh. Babe, awan ti kayat asawan ti napasamak iti restaurant iti kalman. Masurunak. Agtenden next kayo. Akas laad da pa nagayat mo kan kuana. Kan may sa? Itulod mo pa Babe, Di nakarakupan. saan akas kan kuana ti kayat ko nga ikalaysa? Tas ika ti kayat ko. Nagpuskul tarupam yana. Apay adi nagsardengan. Awan ti planok ang mga ratapkan ka. Anya ti sasawam? Best? Best? Mabalin ka di. Sardengamon ti boyfriend ko. Oh, Kurt! Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Saan ka di? Di ka di maasyan iti boyfriend mo? Naglaka ti pa nang i-break mo kan kuana. Yana? Clint? Anya ti araramidam dito eh. Imbagak matkan ka a break tan. Di ka di makaaw-awat, ha? Apay Yana. Adda ka din sa bali nga ay ayatam. Wan! Saanin asikati ay ayata, Clint? Kita ang man di tayo tiyonam? Saan ka may bagay kanya? Babe, awagak ni Yana. Kaya't ko nga urnusan tayo ti Ami. Adakan ka dayta. Addaytan, agri-ring. Daniel, kumusta kan? Mailiwa ko na ikan ka. Mabalin ka ding agsarita ta. May papanitian niya, Daniel. May papan ka di ka data? Ibagaktukan ka, inton sumangpat ka ditoy. I-text ko kan ka ti lugar apag kitaan ta. Okay, Daniel. I love you. Agasam ngay dayta. Ay na, babe. Di ka madanagan. Si kalaang ti ay ayatag. Daniel, kunak man no adda napatag apag saritaan ta. Apay nga adda dito'y dayta ang babae. Yana, pinaumay ka ditoy. Takayat ko nga ibagakan ka. Ani Nicole ti ay ayatag. Isuasar dengan na kami. Kan lumabalin. Pakawanan yun ti tunggal maysa. Itikas ta. Agsubli ti sigod alin nangan yo. Daniel, apay akas ta ka kanyak.
Kanjak kaya ti best friend akas ka ni Nicole. Ngamin, kanayon nakakumkumpitinsyaan. No umas asidag ka kanyak. Takayat mula ang abalsan ni Nicole. Pangaasim ko ma. Sardengamon. O ita, naragsak ka din, Nicole, ha? Agawam ngamin amin akayat ko. Yana, awan ti inagaw ko kan ka. Kan arapaap ta adwa ti agbalin a beauty queen kan model. Saan ka di? Saan ka nga ar-artapan? Patpatgan ka akas best friend ko. Ulbod! Sipod pa yung bingta. Kanayon nakasaktan. Saan apod no day Yana? Ipatpatag ka. Pangasim ko ma. Ta isublitan ti sigod alin nangan ta. Tapno mo, mailiwakan ka, best. No apay mat nga minakanayo na sikat ti mga babag. Best! Di kagsangit Apay ngay narakop nag. Kunakmikan ka. Mailiwak unay kan ka. So apang asim ha, best. Sardangamon ni Daniel. Tinasayaat nga ramidam. Kasaritam ana imbag ni Clint. Amok nga'y ayatam pailaang. Best, pasensya kan, ha? Ikarik, amanipod ita. Liklik akong ti boyfriend mo. Kat manipod ita, ipamaysa akong ti atensyon ko kan ni Clint. Sorry, iti kalabas, best. Pagkawanan na ko, ma. Napakawan ko nga rod ti best friend ko. Kinasarita namat ni Clint a boyfriend na, kat maragsakan ta nagsinubyan damit laeng. Pagyamanak unay ta saan anasulisog ni Daniel keniyana. Alakastan, kat agyamanak iting kay panangi drama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Nicole. Agyamanak pagayam Nicole iti daytoy apakasaritaam. Nagari ti apal kiniyana a best friend mo. Isu anadadael tinaragsak alinnangin nyo. Ngam nasayat met ta iti udi na, kat naurnos yung matlaeng. Ala, sapay la kuma, tagtultuloyen tinaurnos a panaglangin nyo nga ag best friend. Tati ag best friend, rumbeng nga ag sinnakit, saan ket nga ag ginura. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nicole, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.